بيا كمال كنور أونلاين تي في كجن قواسمي مي جرام جديد مبايبن كجن شانل نور أونلاين تي في غوري جيجن بسبسكرايب ko biruane dialan konde banun kaya ka tungna ke tungne ne tinas ke tung nori bika chwajegi kamal gorejin bi mishal notification bell bije twan mishe kelut mishe twan ko biruane kona balat kare bikan chwa shubka ji ka pet gwa da dana pai ka berech alet kajan gwasame bana ko raja dan en bukon lat kajan gwasame de ne Sudan Quarian Shalaro men shalat Dene RSF a coup ke just launch kako eno de Dene RSF de kan mishit kana mode kanat Sudan military Quarian ke president yan shawa namachagak kacha kwet ano amijag malat kana ode kan ku de kana lat ku amma maji kwar ka bom karan niga kor gwade kwa ko to gaja chinere chop ko kor ki ken tikalong kon kor to ko ke Saturday show beneka jan Monday lo ntamate kanin dang diok te kanin diok kor ko Saturday show ko to ko runwang chu ten ka Sunday show ben show man Monday mela je lat ka cha dulwal cha kanen lo barka ka baka mechidit ke bo ka mechidit gwa kor Abdel Fattah al-Bran Ramadan shimi je ko la no wal ne karon kin dara wi ndar de kel me watch al-Bashir michi Sudan jako batere ring ne tungwan ko Sudan ki Khartoum yen gwa dan to korten mi mo chinerin shalka paramilitary group Michelle Rapid Support Force KRSF men Kuala Lead General MT kana men chala da kwera mo ka kor rundang diok tilogo de civilian de kana kwar ka chole materna ne men wo ye ku jana kajane je ka jana shagak janna me kwar ba yi kan ka bom ba kan bom tekade ka chati jeno jin malad je oto yi bi kwar kan ne ka jan gudu ma gor no burwech jana jogan chana gor rueja gor no ba civilian ba jaga kan biya kwar we ka Sudan gor no ba mal ba jenong ba democracy ba jenong rewech chan gor kwara gor no bi je wech bi karwech chela ne de content tikaka gwada dan cha yoda katen chela do gwaze da ne cha me cha ngare jago de malder de tin lo me cha ceasefire ke cha kor cha de kapchong enok da ka je o de ne dia la content gor ko de gwan ken ke ne de konen cha bar de ka o gwan kon o gatin de ramuro do gorpiu ko kwande ro do dara wa ajene kwa ceasefire kwa ka je ko de to de ko gone ken dumno kan tani ne kam ka chi ka tok ko ngai ne mandana lat ke wuden shal ke no Ibran jen go no binad bu ke chuch jen go ne le goro me chalat ka al-Bashir karon kin daru wel bangwan shine gor ka shine no ka shine gor dar wuten ko jen chemi chal military ku chelat ka korun dang raw ke doctor paiwa chi ram chale emiti shalaro men chala to wudo mo ko gwadan chine gorgane bene kap ka bene no re ngone
kana bika Sudanese president men ku Sudan army la rwach kana mne kap ko bine nongre ngone ko jan logo ba yen ba kap ko ngot ka jelat cha met dir long cha kling ka cha wie ren yala te boko na ba cha kling re we ka kautum cha wie den cha jeling men boko bokan ka ja ka gwada dana bokatin Khartoum International Airport kana gwada dana Sudanese Army tetin Sudanese Army garrison site ke gwada an tekitin gwa kugule nyen ka RSF tin wajen gwada dana boka la dul walantere wech ka Sudan ke ka Khartoum chiriyam chetel medene din konten chabar de kula lwak kaka chiriyam chetel shi kwa mane ke tin de kula use ko de tingna de ja kanba re dul wal chetel chala do nena ba ala en Sudan Army kana RSF shigaman chalat ala ken chicken goro dong de gwada kone tena tene de konen cha barki da moy ka bot ke ne de kone chi tesnien de ka jek tar gwa de ka jek ja ngoda te kan kor chicken ne iti shit ke de ne ba ti cha pe dien kana lar o de ka kon cha ka jek gwal ran de ko kon tan ko ngoda te na korsan tan dok de kan ngun kan rong ka chu kan chu lo ne kortan mashallah da kan dang ro to isikan manana chala ti chikan yar mal lat ka gur de lat cha ju ban bale wona ka ta no ngwan chu kan lok chu ko ma chu yot ana me jere ka dan talk me ji talk ne ke Saturday bene ka Monday mlono ngode lian ka wi me ti dit ane to ngwan to na reduli ke china bom no den pin re dulwal ko tang dulwal ngodo wa kam kwa ka dwan majba ne de kon la deni Sudanese military kan ne de kon la RSF la kan mai la kan ka do majbu ko pe na kana shala la Dr. Kel millet ka Al Mualim Hospital jela do ne na tene re dulwal ka konin daro tila gwada la ja marka ka mechi dit meni me shi Sudanese military kene de kono nyin ka RSF meni me shi ku bende dul wal shu kene kula banang gwada ne tena jan gwa ko ndini jan long tela gwa ko da din comedy al pena kane de la roen cha gajelung ko kan yere kana jen tena gwa samo ngan dong bad liung gwa mo man kula baje long bayne guard ke incubators ke gwada danan ta ga ta tin ga da kon ngut ka kwa re dolwal kane ji dolwal ta ko kente ta ga bod dit ke ta ga jota dit long tel ram bu lo dier ka ka chwane chunang ra dini ko cha goro to dong ba ne nak sian nga do de tek la doctor maja ajani to sangana don chariar ko ngwa da tene tere dul wal tene dun wan tene ti chanak en korama mo jeglo na dalo en ngwa da nan tunatin alla ma cire mu da diyan lenka ne ja to naka Saturday ke Sunday ke Monday cha ma cha da caption cheng me cha la to de awuna ka tangwan en kama chong kan kanaling shuara sab leader shularo to ne kon yar kamal ke dini Sudan ke chu dini Sudan laro ne yar kamal ke dini RSF lo chika den ling kamadan kan la duno chika na mo ke tan dik kan kan aw ka tanwan pan ka je cha humanitarian ceasefire Shuarolin charling auto ba no caption ko kan de kon ku technology the taken humanitarian duno kan wo kaje kan no mana na sha men chalat ajen
ko kan ne de shwale RSF an gor ko da kan headquarter dung Sudan dat kan kan de ni te ka headquarter mu kan kon capital duam ba ka korba pel ka jam chakulo kan ete use kan humanitarian ko buka kul bere na buka ne ite bukan ga jak ya kwanya na ka buka lo ben ko na ya lo kana ka kan buka lo ben lo shi kan goro to ba mal ba la to la raji RSF no mon e kan ne ite la jak ko la jak Sudan army to ya ajene to la kan lo ba ko ren ko bukul to gwam mi je kan ne lo shi Sudan army shi manana gor ga shi lalat ya to ki pizza gor ga de la shi lalat ajala ne shwawo waya ba bne wo nyinga ka tele ne long do dien gero bne mishala sal defan bne dat ko bne me ko bne ga dwa ka na mo akel mi dong dago de maldar malbere Sudan muluno to bne ko bne ter ko to ba malanda na sha lokka jin gudumo ba jin non wich ka Sudan and Sudan Army Force Ramadan la General ka ki chairman Shale Abdel Fattah al-Burhan cara do kane de chara RSF kan bne non ka justice ke bne non rei tuk ne ke rei ngun titel rami bi woitin ba je luko ngoten konten yan kana ka duere kon chalat to ka ti chalat ne tin kon tin la RSF kine kon la dinne cha video tungwan cha kalat ti cha jak Sudan military kana video no boti cha jak bo RSF kine kon la denten kwa la yen ramla general la video ten cha yen tin cha jak Sudan army no de to ngot ka te control dung presidential palace ke Sudan television ke airport yo nyobbo ci RSF ci nyanga jagala jang nyok video nde taka jabo jagalo nyodo je to jan ngot te ka control ke chaka cap ke Sunday pa we lo change da gwa ngot kan karal kan kuje ndana pendo tan kan ngaj kan bo chala ke to de yen kodi yen ko pal de yen ban kamal dan gorka du no shikana gor ana mo kel medit man kula din yan gwame ala ram shal ke no MT jan jala kwara RSF ne man kula la general ki deputy chairman ka Sudan man guru kware ne an me kane confusion mi to ne jan ko ram me lugo je de civilian de kan kware wich kan no ga jo de kan de ro jere wich ka jan tar mo chu man tama ala o ba wi ba yen military nyok no mo che man to go ne ba jo wo ka ba cho dre char ne na dia jen mo ngone tine kor men me charam mo cha ja ka ba cha no ngre tuka abe ba nga jo do mo ga ja do bi je an kor mo jen ko dana tore which ka Sudan ke ga Khartoum cha do mi shiwelong ke do mi shiro lot kan nos Khartoum no mone mnyono mo te cha mala da gwa ba duptu ngwan kan long ba kan nyat te tilarik gore je de ga kap chonga kare kan no nyam ko de mal de jeno chang man chala Ramadan la president dung Sudan ne bran fonde chala ro tel mal balat ba mal ba la ne me sharam kel ka ko chaja joj no mo chiam bej ko cha kujidana wogaten cha ngach ka cha along hadlok tena no men da dian shalat lo shala do chane tikidu do korkel jindar bakel chaga mo ka bot kaneto isi mo ne tinchi chegane ri jindar jenmo ngani baro ri jalal jen bongo ne baro no kaneri chup ko kor tinchi ye ken dian shi kana tenne tikidu korkel jindar bakel kaneti shi kanetin content ka bot re wi tong mi kashi UN ala humanitarian ten kon lokana kani shi kan lok kana kaption ko kani chane ken de shop ko diok shakanak ka nyok ka Darfur
kene sha base dia na to konte ten cha ja kwak ka Darfur lo cha got ken dia konte ten lo mene airplane dien ki airplane dien la rin dalen danen de kan kwan kula jal ga jere wi ka kautum kene sha ja bar lo cha tal duwa de kan blok de kan to ko ja antama shi kar ka chong lo shi kan blok shi kan to no mo kel Läär de antama and man lat Läär re wi ka Sudan am chal power struggle aram woto en wi karam buan wi ka ba ku ken ku ram kel ko ta ga janam lu no janne dial ba par no karam kel no a ruini de ram kel no chi ruini de ne de kon te goro de rui ka civilian ne kan bala la do no ti tie kan kon en chi kan kalat ka gor ko de mal dar ban kan ba mal ba ya kap chong an mi sharam kel ka cha ja joj en biata ka mal